Talo falava ya malor so ifu el tatou tunu le foi taiao o le tatou por kalame le nei le areto le ola se upu foi so soani ia te oe o le mata upu mo o le aso le nei fapea o oe mau o tangata aumau i le lalorangi le nei. You know le lalorangi le nei ele tu mau fai mai tala tu spai al Filipi lo mata upe tolu fai upe lua sefulu fape mai awa o lo tatou nu moni o le langi lea o lo fatalitali mai ai i tatou e le faola o le alii o Yesu Keriso. Sa iai le si tamatiti na oti lona krema sa pele lava ia te ia e sa fai tau le tusina efe mai na fasili ai tamatiti i le aso lea fape mai. A fai o le langi lo tatou nu moni na fai le atua mo i tatou. Ai sea lava ua le fai ai lola i tatou le atua makusa o loi le langi. Ai awar koe au mai foi lola o fesilia ma mafo fonga o le tamititi fa pena foi tatou ai se ala vala wale avelo tatou le tu le langi ile aso ngfai ai o le mem ongilang ele ai se sui tatou e fesilingia le matai sau pa ia tuto tasi o le tua ai kasi le mea o geiloha o le finangalo le tua sai ai pa ia ma ato toa mo le tangata ia ola le tangata saoloto e whaavavau i le lalolangi mana ia na ia whaia siri lona matangu fie pe ona ia whaia a tamu maeva matuina i le lalolangi malona wha moe moe e whaavavau le tangata i ana fuafuanga na whaia mo le tangata peitai ina uanga sala a tamu maeva o ngā misia ai lea e le tangata o lea manoa. Ina uanga sala fo ila ua oulua i tangata o ngā mafua lea o ngā o mai le oti, mapasi mai le oti i tangata umalama e iai oe mao o tangata ngā sala. E ke ilo le tusina Roma na mtau pe lima fo ipesfulua fe mai. O le nei, whapei ono o mai o le anga sala i le lalolangi i le tangata to tasi o akamu lea, o le oti foi ona o le anga sala, ona o mai lea o le oti i tangata umalava e la veai oe mau, ona uanga sala tangata ola umalava. No wingala, e le ai seisui kākou, o le anga sala o le oti i tātou e ta umai ai, o oe mau o tangata anga sala, e mongi oe mau o kākou woki, ona na whanau mai tātou, ole natura anga sala na tatou ia pasi mai a tamu ma eva so e leila sisu ka ko fa vau le nei o langa tangata u mai ke vai ku fe wai e o foi nei fe au tau talatu e o tangata lo ngalu lua i ngalu engal malo o fisa ma tangata uma o e o ave ta vale e ku kusa uma tatou e o ti tatou so ele tu mau tatou i le lalangi le nei a lo ia ile le no ua saunia ele tu fe mai o le langi lea mai fe mai le apostol o lo ia ilo tatou nu o lo fatali mai ilo tatou faola i le langi lea lo tatou ali faola o Yesu Keriso so o le langi la lo ka ku unga ele o lalo nei o le langi e u ia tatou ai e la uma fe au linga la um kalo ngei la bel mali o makwempang makomai fe mai lan tal i kere ka fao i le langi e u fale i le langi lea po le destination lea o le mea oe fai e ki kalia le ali faola o Yesu na saunia le langi mo oe o nga whaka amawhai lea o nga e u fale iai so o le upu whaila lea mo oe nei e mau sa salu e maa fau ngi mea manga ngai e ke whaia ma e ngofu e ngei lalo langi ai ngalo ia ke oe e leo so mongi ngei wha sepa i le langi ai wa ai po e talia le ali o le tupu le langi o lona suafa o Yesu Keriso. Yesu, whaafitai mo le avanoa wa veai mātou ma sitiseni o le langi. Awana e maliu mo a mātou wangasala ma whaavanoa le langi mo i mātou. Ma mātou talo whamanuia, whaatupu manatu i loa tunu, o nolu suafa Yesu. Amen.